Haya, huyo ni Omar. Pasi ndefu. Hatari katika lango, anapiga ndani. Go! Bao la kwanza la kutanguliza. Bao lake la 13 la Jean-Claude Darusanze. Anafunga bao lake la 13. Mabeki walizubaa kidogo. Halafu yeye alikuwa tayari amesimama vizuri na kuangalia jinsi goalkeeper alikuwa ametoka kidogo, akachungulia nyavu kwa kupandisha mpira kidogo tu. Goli la kwanza la AS Kigali. Aha rero Darusanze akaba yujuje igitego cya 13, akaba atsindiye ikipe ya AS Kigali. Uko bimeze, pasi yaturutse kwa Omar, hanyuma abanyuramwo. Icyo yakoze Darusanze ni ukumuroba. Umunyezamu yarobwe hariya. Urebye Ejide yarahagaze nabi, ntabwo yamufashe neza ku buryo yari kumubuza. Niyo mpamvu bunangaha barimo banamu abo kuri bench. Anarudisha nyuma kidogo. Huyo ni Keve. Shimwa na umimina pale, hatari. No. Bao la pili la mchezaji ambalo linampa ushindi wa mabao 14 sasa. Huyo ni Darusanze Jean-Claude ambaye anaweza kufunga bao kwa faida ya timu yake ya AS Kigali. Bao safi kabisa. Ndio, bao lake la 14. Ukiangalia jinsi cross ilivyopigwa, yeye aliwahi mapema na kuangalia jinsi wanavyosimama mabeki, mpira kawamimina langoni. Huyu ni Shamiru Bate, hajaruhusu goli katika mechi 11 ambazo ameshacheza. Katika mechi 11 tangu ligi ianze. Ilipigwa tic-tac hapo, akamimina crossi kijana Kevin, ambaye katika mechi 2 ameshatoa nafasi 3 za kufunga. Ndio maana leo amepewa nafasi kuanza mpambano leo. Ni Nosa taze pasi hali kwa mjenziwe, aramanutse yariko mihari. Igitego cha baba Yahya Mustafa, igitego cha mbere, igitego cy'imbaraga. Nibyo twavugaga yuko ni umukinyi ushobora kuba umuhaye espace gato ashobora kugutsinda igitego. Shamiru Bate rwose baramurugurutse, anako abo muri komite y'amagaje hano bibashimishije. Ikindi kandi uranako bahagurukije Amani Mugisho, barashaka kongera imbaraga muri atake. Amani nawe ni umukinyi mwiza ushobora gufasha. Reba hano umupira turutse kwa Innocent, ahereza hariya mugenzi we ahita akeba umupira. Centre nziza cyane. Bodona yongeye kuwutera ko baba yaha ahitaza atanga umupira ujya mu rushundura hariya. Ariko urebye urya defenseur w'ikipe ya AS Kigali bari bahagaze bazubaye, bibazaga ko aroroje ariko yabaturutse inyuma ari. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.